Filmke Tretjen. Stomme letters. Ynlieding. Stomme letters binne letters dy't wol stavere wurde, mar net útsprutsen. De nijkommende letters kinne stom wêze. D, F, H, J, L, R en T. Voorbeelden. Do wust en do hâst. A en at. Jesmus, ier, âld en wâld. Dwes, gers, ferbiede. Koske, do moast. Oefenje. Zet de nijkommende Nederlânske wurden oer nei it Frysk. Herfst, zout, jij weet, kind, vandaag, verkouden, vaart, hij vraagt het zich af. Zet nou eventueel het filmpje op pauze. De antwoorden: jest, soad, do wist, bern, hjoed, verkouden, veert, hij frege het him ôf.